تماشاوانên birêz li ser diyarkirina yan jî çarenivîsa revandiyên PKKê em ê bêhter rawestin me mêvandariya mamosta Nafih Beyro endamê polîtbûriya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye kiriye. Mamosta Nafih dem baş, spas ji bo beşdarbûna te. Çima PYD rej de li ser nediyarkirina çarenivîsa her pênc endamên PKKên di vê dema dawiyê de hatine revandin? دم باش براستی که داویا PKK پیاده نتشتکی نویا حتی کم هو ویشه سر راوسته انه ولد دمک هستیار دا جبر دمی هستیار جم PKK پیاده سنین جروجا کو اف ملف بریو برنا ویده بری دست خبر گرتی الگوری ریکفتنه که هنان دیج آری رژیمی و آری دولتین داگر کاری کردستانی و دست وی کاری حکریه کاری گرتنه کاری کشتنه کاری رواندنه کاری نفی کرنه گهرتنا دیموگرافی بری کو به اداره ها تشکیل جی بکه فاب کریاری هنه ندوری سیاست وینه حتی کو هم ویگا به ماتمای بین چما بیشوی و کسی هنه که دستگیر دکه و زندان دکه اوی غم تنجیر سیاست کسی کو سیاست وینا نشو پینن کسی کو بیرو باوری سیاست وی تنبه چیه کسی کو پروژه نتوی کردی فیر بو به آنکو بخازه وی بشوپینه اوی دستگیر دکه اوی تخیزین دانا دا مفا و مبس جه کسی کو مایجی آنکو کسی کو دخازن لسر بیره بازه بردوامیه بکن اصلانگیان جوارا دینی آنکو و بیره اوجی برابن ودولات نمین. باشا مامستا نافع براواندن اندامên PKKê û enekesê PYD çi namayan didawa çi namayan dişîne ji bo aliyê de ji bo enekesê û PKKê? براستی اف کریارین PKK پیاده وکو مگوت یعنی روجا کو راهیتی وی ملف هدو بریا وینا که PKK و روجا کو هاتی دامجراندن بیانی وی شوی کاری وانا همی خدمتا و دکوی دیجی کردایتیه ده نگوری پروژه که هونان دی اف ریختنا ها هاتی دامجراندن دقنا دیجی ما فی ملت کرد هر درک کولیبن بسکنه کریاری وینا که واضح انه ديارنا هكذا بحث كرياري وانا كي روجا باي كردستاني بكن جروجا كوكو ما قلت جروجا كراهشتي في ملفي هناك كو في اداره دامزراند يو بريا هناك حتى روجا ايدو ام الانجام مجنن بدها كوشتار پیدا کرنا بصدق كتن كالكبان وشش بارتي اما بارتي ديمقراطي كردستان انا جمنه ان بگشتي اون كسينكو ببروجه نتيجه گریدای زندان کرنا نفی کرنا بنچاف کرنا کشتنا کوشتار دار خستنا هر وهاد انجام باکر یاری وان دا ملت گورتنا که دیموگرافی تبایا دبر پیدا بویا دبرین کردستان سوریه حتما دگتین و مبررات خلق عندش دولت کو ترکیه را کو داخلی بان دبر به واکر یارا براستی اگر ویشی وی بمنه و حدك جوار نوي دينان مطرسين اللي ترجي الحولين او دبري سلانسري كردستان سوريا ايرو كتيا مطرسيه ده بحقيقات يعني او بروجيكو ايرو دشوفيني حد او شيء الناس يعني ما كنت قلت او كريانين PKK هيدا بداويه لكردستان سوريا PKK بريانو كل كردستان تركيا او كرياريك وذكيل كردستان باشور الرجلاتي كردستاني والانجام ويدا PKK وكوري خصني كتيروتي للسلاسي اوروبي امريكي هاتي ناسكرن بيجو مان بيويستا يعني وكو اركا كيف بستنج بان دولتين هفيمان او تايبتي دولتين اوروبي امريكي كو حد كيجبا كريارين PKK هيدا بينن انكو او دولتين داخل كري كردستان وكو پشتوانيه پروژه PKK انكو وا PKK دامزرانديا وشوفين المادام او امريكا عن اوروبا بيت ريخستنا هناك وكو ريخستنا كنتينا كن ساعات جهاني بيوست بيجي كريارين بعد دولتي كو پشتوانيه با كريارين تورستي دكن لجيو هناك بسكنه وحدا كجواره ديني وبيجو مان يعني عم بيجو بيجي نكو ضغط يعني نكو ما او هيز هيكون بعد دولتنا شاربكن فيها الويتها بسطينن وعم دزانين ايرو روج PKK بروجي ويناك خدان بشتا انكو او دولتين داخل كري كردستاني ان هرمي بشتواني بي بروجي PKK السلانتري دبري كورتي دا جبل و دولتين كم مبناف كري يعني برجوان ديوا سري هر شيرا يعني شو امريكي بن شو اوروبي بن او جوك ما بهنا ونطنكو بلز حدا كيجباك اليارات دينن او البردوانديه خد ميدين او الفشاروج ميزين كابشي تقريبا
باكر يارا مامۆستا نافع چ دەهێڵە کو مەزلوم کوبانێ وەکو گەڕانتۆرێ پەیەنەکێ و فەرماندارێ قەسە دێ بێدەنگ بە دەربارەی چارەنویسا ڕەڤاندیان تەوی کو ئەنە کەسێ پەدە کەسێ دوو نامە ji مەزلوم کوبانێ و دێڤید براونشتاین re şandibûn. مظلوم کوبانێ و هەر کەسێک و ئیرۆ پەیادەت شۆپێن کوێ ئیدارایان قەسەدەت شۆپێن ڕۆژاوای کوردستانê hemî serkirdeyê PKKê ne ji derçûyê dibîstana PKK û bi siyaseta PKK hatine mijandin. An ku yani ev gotin dragihandinê de tê gotin wela Mezlûm Kobanê hiyadiyet difikire û dixwaze aliyên Kurdî nêzîkê hevdû bike vî şêweyê peke Mezlûm Kobanê heta vêga vî serkirdeyekî PKK ye ew jî kesek û îro îdara Rojavayê Kurdistanê dikin bigiştî bi mihûmekê hatine û ne Mezlûm Kobanî û neketî tir jî karin ji bin sehû bin ewamirên qendîlê derkevin û pişwara ewamirên eyran û rejimên dagirkerê Kurdistanê dormedor. Yani مظلوم عبد وی چی بکه یعنی مظلوم عبد کاری همبری سرکردین PKK سکنه نه همبری آلدار خرید سکنه معنا هر بریارن همیه جی جیک آلینه وقتا دانوستاندن yani tu serkeftin ji danûstandinên Kurdî navbera ene kesê û peynekê de wê tune be. Rojekê jî ez wekû kes neşketime şikê de ku wê encam hebe bi heqîqet yani. Ban siyaset û vakiryarên ku PKK şopên Kurdistana Sûriye. Carna hinek siyasetmedar an hinek daxivin inu wela ev danûstandin wê rêkeftinekê bikin wê ew bikin ew heqîqet ji wan kesaret bêjim heger ew helbîsteke siyasî bê ev gazin jê nabe lê heger bawerî bê bi rastî evana wekû gorin an ku bûyera naxwînin an ku siyaseta vê partiya henakê neşopandine ew nizan ina partiya hejroja ku hetî demezin heta roja îro ti kesî xwe re qebûl nake ştêka xwe re qebûl nake û rojekê xizmet nekiriye ku ew xizmeta henekê tevê دواري نتوا كردا بنواجي فيكي يعني بالعكس تماما حمو كرياري نوات كبن بيجي نتوا كردا الهرده بركه كليه بله گلک سپاس جبو مامۆستا نافع بەیرۆ ئەندامی پۆلیتبیرۆیا پارتیە دەموکراتە کوردستان سووریا گلک سپاس ji bo beşdarbûna te.